El dia 21 de març va ser proclamat per la UNESCO el Dia Mundial de la Poesia. Per celebrar-lo, en aquesta edició, la poeta tarragonina Olga Xirinacs ha escrit el poema Preneu les roses, que hem llegit en 10 idiomes. Guardate, è solo un attimo. Osservate come sortisce la primavera dal sangue verde. Îmi pregătesc caietul să scriu un pic despre acest fenomen ce sosește în tăcere. Pot ser un vent lleu, pot ser un mistral, mourà les fulles de les melies, de les moreres y de l'avellaners. Portará el perfume del jacint a las plazas, sobre tumbas recientes, sobre las olvidadas y recordadas a vivos y muertos, que en este mes de marzo hay un día que llaman de los poetas, de la poesía. Tolstoï écrit Résurrection, l'entrée contondante dans la force du vivant et l'ambition des hommes, tout en une seule page, la première. 阅读它，如果诗人所言只有一句最为清晰，便是生命周而复始，留下印记。 Bea etzazue, halaber, odilon redonen, udaberria, utzin museoan. Мілява інага жінка під могутнім деревом, і не варто казати нічого зайвого цей день 21 березня. I have written it many years ago now, this spring, while the laurel flourished and other crowns of victory. Nimm die Rosen, bevor sie erblättern. Blätter von Blüten und Büchern ergeben sich der zarten Hoffnung des Dichters.